Саламатсыздарбы, урматтуу делегаттар, саламатсызбы өлкө башчы. Мен алыскы Чаткал районуна караштуу Терекси айыл өкмөтүнөн келдим. Биздин район аябай мындай проблемалуу район да. Өзүңүздөр билесиздер, өлкө башчы да барып көргөн, жеринен билет да. Аябай шарты катаал, негизинен алтын кен тармагында аябай алдыга кетип калганбыз. Ошондуктан кен боюнча аябай чоң проблемаларыбыз бар да. Биринчиден, Чаткалдын тешилбеген жери калбады да. Бүгүнкү күндөчү 100дөн ашуун лицензия сатылып кеткен. Ошо лицензияларды биз сизден суранабыз, Садыр Нуркожоевич, ошону кайтарып алууга. Анан экинчиден, ошол фирмалар бүгүнкү күндө налогун гана төлөшөт, эч кандай мамлекетке үлүш төлөшпөйт. Буну эмне кылабыз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен өзүм кичинекейимен баштап ушу жүрөгүм өйкөгөн маселе бар да, ушул. Азыркы учурда Чаткал экологиялык катастрофага учурап калды ужечи. Казылбаган жерибиз калбады, суубуз булганып атат. Эл чыгып тополоң кылайын десе, барып сотрудниктер басып коет. Не кылабыз? Бюджетти көтөрөбүз дейбиз, бирок бюджетти көтөрө турган нерселерди кылбайбыз да. Мисалы, Вертекс Голд, чаарат, чоң чаарат, кичи чаараттар бар, бирок мамлекетке эч кандай салык төлөшпөйт. Не кылабыз ушул маселени? Бюджетти көтөрө турган нерселерди кылбай атабыз. Анан экинчи маселе, мисалы, мен жашаган жерде Терекси айыл кызыл токойлор бүт лицензионный площадка берилип кеткен. Менин огородум, мен жашаган жер уже берилип кеткен, Садыр Нуркожоевич. Не кылабыз бул маселени? Мен жашаган, туулуп өскөн, киндик каным табылган жер берилип кеткен. Мен аягында жооп берем бул маселе боюнча. Анан экинчи маселе, Чаткал тоолуу, аябай кышы татаал болгондуктан бизде элдин саны аябай аз бүгүнкү күндөчү. Анан жогорку кеңешке биз проблемаларыбызды жөнөтөбүз, бирок эч жетпейт да. Ушул убакка чейин Чаткал менен Ала Бука менен биригип биз жогорку кеңешке шайлайбыз, бирок ошол адам 2005тен бери шайланат, бирок бир ушул Чаткалдын маселесин көтөрүп койгон адам жок. Ал адамды биз 10 жылда бир жол көрөбүз, басып барбайт да. Не кылабыз бул маселени? Сизден суранабыз, ушул маселени жеринен чечип бериңиз, болбосо кетпейм. Рахмат, жакшы. Батырып Келиңиз, Батыров Равшан, Өзбек диаспорасынын өкүлү катары Ош шаарынан даярдансын 80 жаштагы Абдылбапов Баратбай аксакал, Сузак району. Салам алейкум. Урматтуу делегаттар, урматтуу катышуучулар, Ваше превосходительство, господин президент. Уважаемые гости, сейчас мои ушки начнут говорить, вот Равшан Аке Пахтакар начал сразу. До конца послушайте, потом сделайте свои выводы. Пожалуйста, я вас очень прошу. Если мы будем любить свою республику, если мы будем уважать свою республику, тогда остальные начнут внимание обращать. Тогда остальные начнут чуточку уважать. У нас вот такая привычка, тенденция пошла. Вы меня извините, кладя руку на сердце, кто сейчас бьет хорошо, он крутой. Нет, они тоже нужны. Но уж чересчур мы однобоко относимся. Вы меня поддержите, пожалуйста, а то сейчас ноги скосятся. Спасибо. Я к тому, что вот Казахстан любим особому, еще других любим. Свою родную, красивую, что-то маловато, мне кажется. Я своим обращением, ваше превосходительство, господин президент, показал свою любовь
свое искреннее уважение своей республике. Я всех прошу вас учить в себе вот эту привычку, понимаете? Если мы любим свою республику, мы должны уважать руководителя. В Кыргызстане 3 символики: герб, флаг и президент. А то президента вот так обращаться Пахтакар, это нормальное обращение. Наши веками были у нас 3000 лет говорим, 2000 лет говорим. Наши предки вот так обращались. А что вы хотите? Вот так надо. Я так думаю, понимаете? Я вас очень тоже прошу. А то некоторые bilmemsizler президентиңер кайда эме деп атат, bilmemsizler. Это не его президент разве? Ты критикуй, ругай, что хочешь делай, но вначале уважительно относись. Это наш президент. Через него мы обращаемся. Когда начинаем, самые элементарные вещи надо знать. Я вас очень попрошу. Вот такому привычке себя приучать. Уважительно относись, потом уже начинай критику. Это вступительное. И потом, сейчас не скажу, никогда не скажу. Больше, наверное, такой трибуны мне не достанется. В парламенте говорят, 1,5 миллиона давал после Узбекистан хлопка сердца, после ввода Кемпирабад стало давать 7,5 миллиона тонн. Такого в жизни не было 7,5 тонн. Я понимаю, но дайте сказать, пожалуйста, я 2 дня жду. 7,5 тонн в Узбекистане никогда не было. Всего было в 1973 году 3 миллиона тонн, потом стало 5 миллионов, вернее 4,5, потом начали приписать 5. Поэтому узбекское дело пошло. Надо такие вещи знать. Когда некоторые, не зная, вот так говорят, Сабаттулар, дайте отпор. Скажите, что ты говоришь? Какое время? Спасибо. Свои родные вопросы остались. Меня вождь не пустят. Извините, пожалуйста. Вопрос такой. Население наше начало организовывать клуб мастеров и ремесленников. Надо поддержать. Мэр в курсе поддерживает, Министерство культуры поддерживает, агентство туризма поддерживает. Так когда ваши были, Бакат Ергешевич тоже поддерживает. Пока ничего не чувствуется. Менен жолугушасыздар, могу жерде отурат. Рахмат сизге. Потом вот это письмо. Ооба, башкалар да сүйлөсүн, рахмат. Анда эмесе Баратбай Аксакал 80 жашта келиңиз. Адрал Амирович, я президенту отдам поздоровкаюсь. Больше у меня такой возможности не будет. Баары бир президентке жетет, президентке дегенден кийин берилет бардыгы эле. Рахмат. Баратбай Аксакал, Барпыбай Аксакал келиңиз Сузак районунан 80 жашта, бирок жүргөнүн көрбөйсүзбү? Өзү мергенчи. Анда даярдансын Баткен шаары Айкынов Кайым. Урматтуу делегаттар, урматтуу президент. Мени 80 жашта экениmin боюм көрүп Дүйшөнбай айтышат. Мен Кемер Ашариттен кийинки Аксакал мен ушул залда отургандардын арасында. Ушул жерде курсташтарым отурат. Баардыгы бирге окуганбызбы? Медеткан шер клубтары менен параллель окугам мен. Ушул Кыргыз мамлекеттик университетинде. Эми мен айтайын деген көйгөйүм, кат жүзүндө тапшырып бүттүм. Мен Сузак районунун, атым Абдылбапов, фамилиям Барпыбай. Сузак районунун Кызыл Туу айыл өкмөтүнөн. Бизде Каракөл деген айыл бар. Ошол айылды ушу быйыл пландаштырып, аксакалдар жергиликтүү сүйлөшүп туруп, кечеги шайлоодо ушу турбазага айландырсак, туристтерди чакырсак деди да. Өтө кооз жер. 5 гектар жери суу басып турат, 15 гектар айланасы бар. Кыска айтып коеюн, калганын кийин аркасынан түшөбүз. Ошол Каракөл аркылуу Арсланбапка, Кызылүңкүргө, пансионатка, турбазаларга, эс алуучу жайларга өтүп кетсе да болот. Себеби ар жагы абдан жакын. Андан кийинки маселе бизде 94-жылдан бери ушул күнгө чейин тынбай көчкү жүрөт. Мына баардыгынын республика боюнча кабары бар, 369 бүтүн эл көчүрүлдү. Бирок 94-жылдан бери көчкүнүн орду 30 жыл болсо дагы азы жараксыз болуп турат. 94 000 гектар жер красный болуп калган. Бу жерлерди качан восстановление кылабыз?
Ошого kimge тиешелүү, кайсы министрликке тиешелүү? Ошолорго көпжылдык çörek iş kerekmi, bagdara iş kerekmi? Şuları planlaştırgan adam yok da. Bir elden barın göçürüp gelip durup, mamleketin yardımıyla alıp gelip jaygaştırdı. Biroq jaygaştırıp alıp gelgen yerde rahmat. Mamleket başçıga dagı, hökümet başçıga dagı, ministerge de rahmat kılgan hizmatına. Sebebi elge üydü salıp jaygaştırıp birgizip koydu. Emin andan keyinki mesele su meselesini azır hem gadoz bilen taşıp içip atat, anı da jol kolgalar dep oylap atabız biz. Andan çıkar Cahit meselesi bizde tata alıp. Özü Kızıltuğaylı hükümetinde 31 bin halk yaşaydı. Cahit abdan tar. Bana sayılın vagındağı Cahit oşol boyunca kalıp ketken dağın 2 aylı hükümet Cahit talaşat. Badırgolundur oyan menen tigi dime menen Kazarman menen Cahit talaşat. Bizden adamlar şu Cahit tuğur oşol Badırgolunun grövesine tigi Kazarman'a varıp dur mallarını Cahit alıp ketet, kışta bir kar bir jagandap kelet. Uşunu Ayıl Çarba Ministerliği Cahitmaz. Bular bilet, kavar dukkan, talaş bolgon, sotta bolgon bir deşe jolu. Biroq oşolordu elleri duruşturbastan bir mamlege getirip çeçip berse. Andan çıkarıp ben aytardım bunu bizde bir respublikalık manidagi bir mektep var. Koçkır Elmat degen. Bu yıl 100 yıldık boladı oşol kişinin. Oşol mektepte okuyan okuşların jegen tamak 60 son. Ana oylap görün. Sakal vakit. Bir büskök 60 som akça azırkı kımbatçılıkta yaş baldarga öte kıyın da. Yaş baldardı bizden geleceğimiz dep atabız. Ana kalganların biz kaç günde tapşırdık. Yoğun bulganlar için çoğun rahmat. Çoğun rahmat bardığımızlar için.